пред народа. Обичката. Ето ви. Точно се заклевам пред вас. Точно се заклевам пред вас. И ще говори самата истина, че никога няма да лъжа. Заклевам се в името. Заклевам се в името. Заклевам се в името на Република България. Заклевам се в името на Република България. Звучи като на Република България, Зоре. Заклевам се в името на Република България. Господи, аз имам сигурно. Barak şu gazı bayağı şey. Bu gene hiç bilemer bu gene. Bulgarcı. Ama Bulgar hiç anlamaz. Ama benim de Bulgarcı. Hem daha okumuşum. Makul var sende. Hem de bile. Bunu anlat. Ne diyeceğim? Госпожице. Госпожице, аз дойдох при вас. Аз имам проблеми към вас. Аз дойдох при вас да ми скарате за къщата на Трайна. Казвам се Асен Димитров Асенов. Живей на улица Рожен номер 26. Лево все. Госпожице, точно се гледам пред вас. Че никога няма да лъжа. И ще се гледам всичката пред народа. Кой народ? Пред народа. Се гледам пред народа. Камъните са черни, обли, сиви. Бели четиригълни. Камъните са черни. Kılıçlar kaydı. Kılıçlar kaydı. Hadi bakalım. Kılıçlar kaydı. Kim hakime? Hakime. Bakın bak. Bu arada bu kedi var onun da. Dokumentli bu da. Kapacak içeri de. Ne kullandın? Dokumentli demek. Dokumenti yaraklı. Dokumentli demek. Göster kam görelim. Hakan. Dokumentli güreşemeyeceksin demek. Bak. Baktan sen de haklısın. Sen Dokumentli demek. dokumentli akıllı bu. Hani sen yüzde senin ne oyun? Sen maydın bu. Senin ne oyun? Bak kaçıncı senesine gitmişim. Tamam sen. Камъните черни, обли, сиви, бели, четиригълни. Sen de değilim davranacak. Господин прокурор, извършиха грабеж. Господин прокурор, извършиха грабеж 13:30 минути. Искам си от крайната тока да ми се връща обратно 69 милиона 356. Ето ми черно на бяло документа. Аз работих 3 години, а те ме обраха за 20 минути. Аз работих 3 години. 5, 11 var. 11. 5, 6, 11. Hakan bu. Kapılı akıllı bu var. Yazma, canım be oğlum. Evet. Çekirdekler buna bak çok var. 60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 300, 320. Saydım de. Sayacak hepsini de. Zihni de. Sayacak hepsini de. Akıllı de. Kapılı akıllı var. Dokument isteyen de öyle. Verecek arkadaş. Götür insanın dokument vermem mesela. Yaptığıma kadar iyi. Hani işte için bu çarın oluyor. Almışlar. Bu var. Evet. Okuyacaksın abi.